Automobili. 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Trenutno u svijetu postoji oko milijardu automobila u upotrebi. Činjenica broj 2. Oko 165.000 automobila se proizvede svakodnevno. Činjenica broj 3. Miris novog automobila se sastoji od oko 50 štetnih organskih jedinjenja. Činjenica broj 4. Ako biste putovali prosječnom brzinom od oko 95 km/h, stigli biste na mjesec za oko 6 mjeseci. Činjenica broj 5. Oko 19 devojaka je stalo u automobil Smart. Činjenica broj 6. Prosječan automobil se sastoji od oko 30.000 delova. Činjenica broj 7. 92% svih novih automobila koji se prodaju u Brazilu koriste etanol kao gorivo koji se proizvodi od šećerne trske. Činjenica broj 8. 75% svih Rolls-Royce automobila koji su ikada proizvedeni se još uvijek mogu vidjeti na putu. Činjenica broj 9. Volkswagen posjeduje Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati i Porsche. Činjenica broj 10. Prosječan Amerikanac provede oko 38 dana godišnje zaglavljen u gustom saobraćaju. Činjenica broj 11. Prva automobilska nesreća se dogodila 1891. godine u američkoj državi Ohio. Činjenica broj 12. Šanse da poginete u saobraćajnoj nesreći su vam 1:5000. Činjenica broj 13. Kada se automobilski radio prvi put pojavio, mnoge države su htjele da ga zabrane zato što može izazvati distrakciju tokom vožnje. Činjenica broj 14. Saobraćajne nesreće su glavni uzrok smrti u Americi za ljude ispod 35 godina. Činjenica broj 15. U Turkmenistanu svaki vozač dobija oko 120 litara besplatnog goriva mjesečno. Činjenica broj 16. Najveća pređena kilometraža s jednim automobilom iznosi 4.586.630 km, a u pitanju je Volvo 1800S iz 1966. godine. Činjenica broj 17. Najbrži automobil koji je legalan za vožnju na ulicama je Bugatti Veyron Supersport, a njegova maksimalna brzina iznosi 431 km/h. Činjenica broj 18. Većina novih automobila proizvode lažnu buku motora putem zvučnika, a inače su veoma tihi. Činjenica broj 19. Ilegalno je koristiti sirenu automobila u New Yorku, osim ako je u pitanju hitan slučaj. Činjenica broj 20. Švedska kompanija Volvo je dizajnirala pojas za vezivanje automobilima i poklonila ga proizvođačima besplatno u interesu bezbednosti. Danas ovi pojasevi spase jedan život na svakih 6 minuta. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.